kulon. Kulon aja. Alhamdulillah, suasana di pagi ini hawanya cukup mendukung untuk anak berjalan-jalan di desa ini. Alhamdulillah. Aduh, pindah cari kok, biar noneh. Biasa. Dapat di sini di lagi ya, Bang. Orang kejar-kejaran cara dia, Bang. Lawannya panas ya. Kejar-kejaran sama dia, Bang. Dia sana barang juga. Bos, Allah buat tinggal piala. Lihat ilmu, bisa muncul lah ya. Apa ya kecekel? Aduh nah. Aduh. Panas lu. Buku panas-panas ini, cowok. Tembung kali lo dikujak gue peng. Lalu bulan reraukur. Keceplung kali di Bengawan Solo. Orang tekan kuno iso tekan kuno piye lah, tekan kuno lho sawang makam. Alah bu, kau ora patek pada gua aku tak tinggal blok kok ah. Weteng kok malah mules sih piye, Bos? Alah bu. Sing ngau. Bu apa ah. Orang ngurus kowe awak. Kamu, apa kabar? Hei, mana seko? Mana lu? Pilih. Tengok se. Iki. Jujur rene ah. Apa? Tuku iki loro. Anakku Rio. Kulo bikin usah. Endi? Ini kabeh. Tak sikil sikil. Yo, sebentar izin kabeh. Ayo potip keselokan. Aku kopi nanti ya. Kasih belum? Belum ya. Waduh. Tapi awak ku kesel kopi. Iya. Malah jenenge ngopi lho. Pekir putih wis pekir. Aku ora tau udut e, Kang. Dene nek opo? Nganu, opo? Kenal pot ngono. Weh, nyonyer no cangkemmu. Bisa, Kang. Wis urung, Kang. Wis. Kang. Gede. Lho kok iso dadi aku sing tekan mijet aku piye? Wis gede-gedenan. Hei, naik Kang. Ayo. Loro Kang. Dia naik aja. Cah iki mau ini tekan di lah. Bantre. Apa kono ya? Tutuku. Abah, mau kemana Abah? Mau kemana Abah kok kesini? Jalan kaki sendirian. Mau kemana Abah? Mau ke sana, mau jalan-jalan, mencari pemandangan. Mau pergi kemana kok? Nggak pakai motor? Sukanya jalan kaki, biar sehat. Saya mau pulang dulu, soalnya lapar. Mak kamu sudah mencariin kamu untuk makan. Kan belum sarapan kan tadi. Ya udah, Abah lanjutkan perjalanan dulu. Bocah iki mau bonakan jim playu nek bantreng ngene. Aduh, tutup pesene, tutup tuwa. Aduh, ya Allah. Bareng ana kuat.
Ini kono bakon aja cocok iki. Ora es lah yo. Teh-teh akeh iki cocok iki wayo udan-udan iki. Iki. Cocok belale. Mantep kok pas nih kene jegrek bensin tek iki. Jodos tuwa. Gudyak loro iku mau yo. Biantre ngono. Tapi tak pikir-pikir yo, aku sing salah. Timbang nguber-nguber cah ngene iku dapure. Tapi nata rasa-rasana kok koyok nganu, koyok cah kae lho. Wis tak ubet. Perjuangan tenanan. Masih kesel, por-pore malah sepele aku. Timbang wis mesteh. Segar. Mantap. Tuku es ngene iki. Mantap. Tuku es kok 1.000, 2.000. Entuk mek sak dupe. Tuku es yo semene. Gepeng gitu. Iya ya. Iki kok nak pokoke kok takel cah loro iki. Diteni. Tunggu pembalasanku. Mister Gepeng akan datang. Haha.